ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯨꯡ නිꯐꯨꯅꯤꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯇꯪꯈꯥꯏꯒꯤ ꯕꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯤ Manipur Police na tangdu leitaba puraknaba kanna honari miyamna police ta mating pangbiyu haina Home Department na appeal tawrakle 𝐂𝐲 Vice President 𝐂𝐲𝐬 ꯑꯊꯧꯕꯅ 34 ꯁꯨꯕ UN Human Rights Council gi session da wa ngangkhre Northeast window na sandok sariba nungtil gi pau miyeng tabariba singbu chen MAIBAM na khurumjari hauzik pau sandok na pizari Khun ngakpa volunteer manga tha asigi tara tarukta Manipur Police ta fazin kiba adu condition amata yaudana thadorakadabani haiduna tongan ba loop singna kaukiba pung nifunipan gi bannanga si nini chenba numit amade aroiba numita su Manipur da miyam gi mahusa gi punsida yamna chaun akaiba pikre mafam kayada ngasi su lambi thatuna thamle Imphal gi lambi singda tangai fadaba service singi gari khara natana ayambana chena khide kaitel phomna khide school college thong lonke hotel dukan hangna khide pharmacy foba masing likna hangki lenga ke office sing su ayambana employee sing kanara kide leira khulak tadi apikpa lambi singda isingi pipe ajoba amade apikpa kaya loinana uwa sing fajinjuna amasung sambal khaduna thamlaga ban sogatpa singna urum langba was set natroga kaitel macha natroga community hall manungda famlaga leibana maram oraga lambi thinglibadu lauthok pinaba leitabadagi gari thoraga lakpa mi kaya nuaitana hanakiba yauke mafam kharadadi ban sogatpa singna famlaga leiraga media yauna tangai fadaba ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯠꯇꯨꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯕꯟ ꯁꯧꯒꯠꯄꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯩ ꯊꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯐꯥꯒꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯀ꯭ꯂꯕꯁ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯜ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯕꯤ Coordinating Committee, All Kongba Road United Clubs Organization, 𝐂𝐲𝐬 United Club, Sagolban 𝐂𝐲𝐬 amadi Ward number 23 Apunba Club Mairapaibi, Khuraina Punna Kaukibani. Khun ngakpa miyoi manga police na fazan kiba adubu condition amata yaudana khudakta thadok uhaina chatharakliba pung nifunipan gi Manipur ban khongman makha okram suthek lamlong dasu okram suthek Mairapaibi Chanura Luf amadi Inharol Yaifa Thorang Club nasu sagatuna lambi thingbagi thabak chathakre lambi thingba aduga mari lerena Mairapaibi Secretary Ningombam Bimola na hai mama leivak ki tamakta thawai thaba kidana nushiraba imung manungi miyoi sing thadoktuna leivak asi kandaba yade haiduna thawai khubakta haptuna chatkiba khun ngakpa miyoi manga athuba matamda condition amata yaudana thadorakadabani maitei masalgi marakta nusinadaba utuna mara leizadraba miyoi manga bu mara kaya sizinduna fazin punsinba tawriba ase mama ama oina yajaningde fazin kiba miyoi manga condition amata yaudana thadoraktaba tarabadi makhatana Manipurda leiriba mama oibi singna changsilapa khongjang khudingmakta okram sutheki Mairapaibi singna saruk yagani haina Bimolana fongdoke mama leibaki damaktanena mathwai thaba kidana mayungi nupi engang leiba mama mapa loi thadomaga ima leibaki damakta khun ngakpa lang ngakpa chapani machida akhoi machen akhoi maitai macha mangabu onjalaga nakhoi tawridu thabaktu lali haiduna thingiba se Mairapaibi ama oina mama ama oina khoi yajaningde hairiba angang hingje tekta kaidana condition amata yaudana thadok pirau natragadi Manipurda leiba ima Mairapaibi singi ali khongjang jangsin basida akhoi gichu mama ama oina saruk yajari Commando gi fizol set ba miyoi kharana micham miyamda aki akhang pibagi thabak kaya chathare haiba miyam gi wakat lakpadagi mathau Madu thingnaba khongthang lokhalakpada miyoi manga adu fakhibani haina Manipur lenga ki Home Department ki Additional Secretary Home Maharambam Pradipna haikre ngarang Manipur Police Headquarter da pangthokiba pawgi mifam amada Pradipna haike haukiba numit kharani asida khulai paiduna micham miyamda miyoi kharana logi wangmada thabak tawrambagi case kun manga leike
केसिंग अदुगी मनुंगदा कमांडोगी फिजोल सेटबा मियोय खरना खुलाई पाइदुना सेल खाइबा अमदी अकी अखंग पीबा असे थिंगनबा होनरकपनी थिंगहौद्रबदी मिचम मियामना पुलिस ओइदिबा सिंगबो लाना उरकपा याबगी फिवमदा लाकपदगी हाइरिबा अरानबा थवोंग सिंग अदु थिंगनबा लौखलकपा खोंगतांग अमदा मियोय मंगा अदु पुलिसना फाखिबनी हाइखि पुलिसना थमोय सेंगना इरांग असिबु लाक्सिनबा होनरिबा से लाना उनिंगाय मचा अमा ओइबा चिंग अमसुंग तम खाइदना सर्च ऑपरेशन तौरी मरु ओइबा स्ट्रेटेजिक ओइबा लंबी सिंगदा नाका थमदुना चेक तौरी चेक तौबा असिदा कोंबदा थंबा सिक्योरिटी नाका अमदा तारीख 13 की नुमित असिदा 5 armed miscreants impersonating as CDOs special CDO की यूनिफॉर्म सेपा camouflage सेपा अदगी खुलाई पाइबा मी खरा पुलिस सिंगना थेंगनदुना इंटरसेप्ट तौदुना फागतुना आइनगी ओइबा थबक तौदुना मखोय हजिक पुलिस कस्टडी लौदुना लई अदुगिसु मथक्ता चिंगदा सू कैम्प मयाम अमा अखोयगी सेंट्रल फोर्स CRPF BSF IDV मयाम सिना तौदुना अखोयगी सू कैम्प इंस्पेक्शन जु कन्न चथरी अदुगा ऑपरेशन असे चिंगदसु यामना तौरी खुजुखुलाई मयाम रिकवर तौबलै मरमदुना अखोयना प्रजादा हाइनिंगबसि पुलिसना थमोय सेंगना होनजबा असिदा कोऑपरेट तौबियु सपोर्ट तौबियु अदुगा सोशल मीडिया दा ऑथेंटिकेट तौदबा पाव मदुदा थाजबिगनु किहन खंगनबा अमसुंग एक्सोशन गी कैनोसे सांग असि हेंगलपा अदुगा मणिपुर पुलिस सि मसी पुनमा असि कर्ब तौनबा फर्मली कमिटेड ओय मदुगी मणिपुर पुलिस की जेन्युइन ओयबा एफर्ट असिदा प्रजा मयामना सपोर्ट तौबियु कोऑपरेट तौबियु पुलिस की रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना हौजिक बन चथादुना थादोक उ हाइरिबा मियोय मंगा असिगी मथक्ता पोरंपाट पुलिस स्टेशन दा FIR नंबर 1234 क्लोज 9 2023 लौखले मखोय मंगा की मथक्ता इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 121A सेक्शन 121 की मखादा चेराक पीबा याबा क्राइम तौनबा लौदुनबा 416 अतोपा मियोय सारगा मिंगोदा नमथाक तौबा 419 मिंगोदा नमथाक तौरगा पोचै लंतुम पिहलकबा नत्रगा होंगदोकपा नत्रगा मांगहनबा 506 मीबु किहनबा 120B अरानबा अमा तौनबा लौतुनबगी क्राइम 170 लेंगा की थबक तौबा ऑफिसर साबा 25(1)B Arms Act 16 Unlawful Activities Prevention Act amasung 6 Clause 1 Clause A Official Secret Act 1923 achina singba IPC ki section kaya ama pali police na faraba miyo sing adudi singzamai makha sorok haibam leikai degi moirangtem ananchai nifumanga mak hana PLA ki train tawraba miyo ni 1997 tagi hauraga 2010 fawgi manungda taret lak farure kona KCP da yauraba matungda 2010 da NSA panduna jail da leirabani hari Kongban Nongthomam Leikai degi atokpam Kazit alias 𝐂𝐄𝐯 𝐶 mak hauzik thobal khangabok awang Leikai da rehabilitation center ama chalairi atai mioi ahum aduna khurai ahongai degi lokrapa Michael Mangangcha 𝐶 Sagolban Sayang degi Konthozam Romojit Meidei 𝐶 amasung singzamai sorok haibam Leikai degi Kaisam Johnson 𝐶 mangani makhoi degi incest rifle ama magazine mari maru humfadra nipan SLR ama magazine ahum maru manga amadi bolero gari ama fagale haina police ki report asina hairi IPSA की वाइस प्रेसिडेंट अमसुंग कोकोमिगी स्पोक्सपर्सन 𝐂𝐲𝐯 अथौबना हौकिबा सेप्टेम्बर 19 दा जेनेवादा पांगथोकिबा 53 सुबा UN Human Rights Council की सेशन दा मणिपुर की मतंगदा वांगांख्रे सेशन अदुदा महांगना नॉर्थ ईस्ट की मतंगदा पुथोक्तुना हाई इंडिया की नॉर्थ ईस्ट रीजन अमदी वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया दा नाट अमदी चटनबी मानदबा सौकत थौरांग सोथबा अमदी लंबी थोंगी फिवम फत्तबना मरम ओइरगा अचौबा सिंगनबा अमा लाक्ले मसिदा ख्वाइदगी नुंगनांग निंगाई ओइरिबदी Myanmar border da anoba golden triangle ama thoklakliba asini lona yadaba maongda drug lalonba aranba maongda ching kaya kokthokuna popi thabagi thabak kaya chatharakpana mafam aduda leiriba miyoy kaya gi punsi tangdu leitana leihanba ngamdre Manipur da leiriba violence asigi matangda athuba matamda meeting sangduna achumba amadi asengba wael tawduna miyoy ba khunaibu kannaba honaba mathautai haina phongdoki main session ga mari leinadaba US ke PAT NGO amana sinba atopa side event amada cookie zone
nupi amana Manipur gi irang gi matangda ngang khraba matungda Kuraizam athobana sengdoktuna wa ngang ningai marakta session adugi moderator na marak thatuna wa ngang ba loishinaba honaki maduda athobaga moderator aduga khara yetnaki kona moderator na athobagi mic muthatki amaromda 𝐂𝐲 community gi nupi panelist amana me ahumda thokiba thodok adugi matangda wa ngang bada athingba amata pidana minute 10 hena wa ngang hanki Kuraizam athoba lakadoriba session singda saruk yaduna Manipur gi irang narco terrorism amadi Indo Myanmar border da thoklagliba anoba golden triangle na chingbagi matangda wa ngang khigani hari session asi October 10 fawa chathagani. This is a platform of United Nations. I think everyone has a right to know the real facts and the truth that we need to address what's happening in Manipur. And I've been listening to all the panel members who have been narrating the stories. I will come out with facts and figures and digitally proved records and data which nobody can't manipulate in any ways. The Hindu majority issues, we as a Meitei in Manipur is not a majority. For the rest of India, it's a different case. When it comes to northeastern states of India, Meitei is not a majority anymore. We represent hardly around 8.5 lakhs population. And the Christians in Manipur is around 12 lakhs. They comprise of around more than 53-54%. And Meitei I is don't want to only interrupt you, but if you could just be as short as possible. We still have 3 minutes for the room. No, so but if you could we need ask- to clarify the facts because if As you are fast as narrating in the wrong context, we need to check it out. Or shall we go on with the wrong facts? We continue this debate and discussion. What's your intention then? We need to check it out. Number one, the religious card is never an issue in the Manipur violence because Meitei never targeted Christians. Meitei also has a Christian population of around, which is 45% of what the Kuki populations are, Meitei Christians. And they missed to inform that Meitei churches are being completely vandalized and razed in the Kuki-dominated areas in Churachandpur, right on the first day before the target begin in Imphal. Let the audience know why are we because completely we need to have neglecting the the issue of concluding- narco-terrorism. We need to have the The UN Odyssey concluding- has already reported Churachandpur has become a hub of new Golden Triangle. Okay. Poppy cultivations has we need already... to have the concluding remarks from the panel and conclude the Yeah, event. before that we need to know the facts. That's why I'm trying to intervene. Thank you, and we would welcome this. It's just that It's completely one-sided discussion, so I don't want it. It should be neutral. we are not a one-sided discussion. Then you should have the a lot patience of to the listen to facts me. were presented thoroughly, and there's a lot that we can provide after this event. Almost 19 I Meitei would villages, completely 100% evicted, destroyed. I've been following personally as the World Evangelical Alliance very closely what is happening in India and Manipur and elsewhere. I'm very grateful for what you shared with us and what you provided. What our hope is that India would grow into a more democratic, inclusive society and community where the government is supportive and protective of all the religious minorities and all the ethnic haina thinglapagi matangda state asige film industry da leiba miyoi kayana amadi kunai gi section kayana nungai uningdaba phongdoknarakre Kanglaipak Kanbaluf 𝐂𝐾𝐿 na Soma Laishrambu New Delhi da pangthokiba North East ki mahairoi singi oiba festival amada miyamgi showstopper oina saru yanaba thaurang tawbada yaudana ba haikibaga loinena haukiba thamari chupna Manipur asi lanthokliba misimina yamna thokliba mai chakliba mafamni haina phongdokibagi ona tainabada thauram aduda saru yaroi haibagi damangta mangonda athingba asi Lautorakibani, Wari Singbun Network na Tadoropa Pau Amagi Matung Inna, 𝐾𝐾𝐿 na Laurakliba Khongthang Asigi Matangda Manipur ge film gamari Lenaba, Lufum Namaki Apunba Body, Film Forum Manipur na Pendaba Phongdoklaki Hari, FFM na Hai, Hauzik Thorakliba Wafam Asi, Wari Sanaduna, Loshinaba Honagani, Panba Yabadi Hauzik Fawada Manipuri Film, Chama Yankagi Matagda Kumkibaga Lunina, Mana kaya so masing khangdana fangkraba somana hai madude magna Delhi gi thoram aduda yaukibagi matangda lana chatnaba ama yaure September 13 ta New Delhi gi Tolkatora Stadium da pangthokiba awang nongpoki cultural heritage pu yokhatnaba pandamda sinkiba North East Student Festival gi loishinba thoramda magna Manipur da Amukta mamangda thokidriba makhalgi irang ase loishinduna ing tapa puraknaba miyamda thamoi sengna appeal tawbagi khudong chaba mafam ama oina sizinaki haina soman hai Professional actor ama oina amadi social influencer ama oina Manipurda thokliba irang asigi matangda miyamda wangang hobana asi mahaki tofam thokpani haina wari singbulda hai FFM amasung Cine Actors Guild Manipur 𝐶𝐴GM na hai makoida tongan tongana 𝐾𝐾𝐿 na Somabus Delhi ge fashion parade
ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯅꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯐꯦꯁꯟ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯦ FFMꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯔꯖꯀꯥꯟꯇ ꯁꯔꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯣꯃꯥꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯗꯅꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯣꯃꯥꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ As we celebrate the cultural heritage of Northeast, unfortunately, I can only partake this celebration in spirit. As everyone must be aware, my motherland, my homeland, Manipur, is still burning for the past 4 months. People being shot, people dying, house being burned down, internet banned for 4 months, national media turning a blind eye on us, and also our mother are still sleeping on the street to protect our land. I'm off words now, describing the horror facing in Manipur for the past 4 months. Today, I would like to take the opportunity to raise my voice to all my brothers and sisters of Northeast and also to all my fellow Indians to speak up against the violence happening in Manipur for the past 4 months. Wrapping of Meitei women on 3rd May. Till now, nobody speaks about it. When an unfortunate incident of 2 women parading naked, we all condemn the situation, we all condemn the incident. Our MAIBAM condemn the incident and voice of the victim to be arrested. We even demolished their houses and they were arrested immediately. But why this indifferent with us? Why this indifferent treatment with our Meitei? Where is the justice of our Meitei women? Why everyone is so silent? Ako'y Meitei nupigi di ijat laytraba. Ako'y Meitei nupigi justice. Where is it? This is the first question I would like to ask everyone. And another thing, a young girl of 16 years old, Luang B, was missing since 6 July. But nobody speaks about it. Again, I pray for her safe return and her whereabouts should be found out. Now the government is blaming our MAIBAM for not being able to control the situation. Instead of accepting their failure of control the conflict, they blame our MAIBAM. I was shocked and disheartened when I first got the news. Having been an outspoken person from the very start of the violence, I have always been a diehard supporter of my motherland, Manipur. When I was called to represent Manipur in the Northeast Festival, organized by my home India as a showstopper, I only went in the intention of supporting my state, spreading awareness to the thousands of people present there. That was my only goal. Ngarang nungthil pung anirom tabada Kaksing Police Station gi manung chanba sora maning lekaida thokiba thodok ama miyamna arambai tengolna selgi demand toba lakpada nongmai kap thorakpada misimina thokre haina Manipur gi mafam kayada sandok nakiba wafam adu aranba pauni arambai tengolna sora khundanga si fabada selgi demand torakiba amasung makhal amatagi paundaba thabak thoram sing chatharakiba mamang da sulaite hauzik su leite haina Palel Jira Parishad ki member MD Nazimuddin na phongdorakle ngarang sora maning lekaida pangthokiba Fongdorake Sora Amasung Palel GP gi Pradhan Ani MD Mukimuddin Amasung MD Vadur Rahman Yauna Paumi Singa Unaba Aduda Thokiba Thodok Aduda Hakteng Nana Sena Bani Haiba Sora Maning Lekaidagi Thoibi Mapuroiba Anwar Kauba Nupi Amana Fongdorakpada Sakang Daba Mioi Karana Nisa Chaba Mioi Ama Puraktuna Aigi Dukandagi Drug Lowi Hajuna Drug Sing Kadai Delay Putorok Uhain Hairabadagi Aina Drug Aidi drug yonde haibada lakliba miyosing aduga aiga khon kankhat naraki amasung ningai sangdanaki maduda manak nakpada leiramba leikai gi miyosing changsil laktuna thokan ningdaba thodok adu thokibani asigumba thodok asi matung dasu amuk hanna thokan biganu haina fongdorakle Masini thodok asi sakhangdaba miyoi khara laga Dragsaba mafaraga ai dukanda buzalakpani makoina ai di drug yonbani drug puthohu haina haibada ai di drug yonde ai di yonbanate noina aimonda puthohu haibasi ai di khangde haibadagi khara ukhatnaki miyoi asiga saugatnarakpadagi laikai mayamga tukhaningdaba thodok ama thoki Virin Ballambai Saragi Manunda
थोकिबा थोदोक असिदा कनागुमना अरामबाईगी सिजनबा अदुगा तोंगानबा प्रोपेगेंडा रिमर क्या थोक्तुना तंगी उखनबा थोकी अदुबो हजिकी अखोय भाब पुन्ना तामिनरे हाइबा थोदोक असिदा अखोयगी अरामबाईगी टीमना सिरिनौसिंगना सोरागी एरियादा करिगुम्बा मखल अमतगी सेलगी डिमांड तौबा नत्रगना करिगुम्बा अमगी अयन अपन पीखिबसी ममांगदसु यावकिदि हजिसु यावकिदि मसिदा अखोयगी इरमदा मसदा लेरिबा प्रजा सेक्शन पुनमकना हाइबा अखोयगी सेल खाइबा लापनी नत्रगना अदु तौबा लापनी हाइबसी मदु टोटेली अरानबनी मदुदा मियामना लाना लौबिगनु अमदि थाजबिगनु लेरिबा सोरागी लोकल लीडरसिंग अमदि लेरिबा अखोयगी तोंगान तोंगानबा क्लब ऑर्गनाइजेशनसिंग फमिनरगा पुनमक भाब तामिनरबा मतुंगदा हाइरिबा वफम असिदा करिसु लेरमदे अदुगा फत्तबा नत्रगना थोहनिंगदबा नत्रगना मिसि मिना यावबा थोदो करिमा थोकिदे हाइबा वफम असि अखोय सोरागी लोकल लीडरसिंग प्रजा सेक्शन पुनमकना मियामदा मसिगी सेंगदोकजबा वरोल असि थमजरि मैरापाइबी वेलफेयर एसोसिएशन कंगलैपाकी हाना प्रेसिडेंट की थौबु बिरंबी मोरांगतेम कैनाहनबी हौकिबा निंथौकाबा निमिता मनुंग मतम चादना लेखिद्रे मांगना थौपुबी अमा ओइरिंगे मतमदा मैरापाइबी ऑब्जर्वेशन अमदे नुपिलान ऑब्जर्वेशन कमिटी की थबक थरम कयादा थवाई यावना होनरंबा मिसक अमने मांगना लेखिदबा असि मैरापाइबी अमदे लमदम असिगी ओइना चावना मांगजबा अमने हाइना मेपवाकी माइकेदगी अवाबा फोंदरकले लोइनना मागी थवाई मिरेलना ताइबंग मपुगी लेकोलदा इंगना चिकना लेरुनबा थौनीजरी हाइना मेपवाकना फोंदरकले अरोइबदा मरोइबा पाव अमोने बिजरी पुंग निफुनिफान की अरोइबा तंखा की बन मणिपुर तंपा की मफम पुंबदा मपुंग फाना चथरी मियाम की महौसा की पुंसिदा यामना चावना अकाइबा पीरी मणिपुर पुलिस ना तंगदु लेताबा पुरकनबा कन्ना होनरी मियामना पुलिस ता मतेंग पांगबियु हाइना होम डिपार्टमेंट ना अपील तौरकले इप्सा की वाइस प्रेसिडेंट ख़ुराइज़म अथौबना 53 सूबा UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सेशन दा वा ngakhre नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्सरिबा नुंगथिलगी पाव मतंग असिदा लोइसरी मियंग ताबिरिबा सिंगबु अमुका हन्ना चन मैबमना खुरमजरी।